Ka Jaintia Student Union lengba u General Secretary jongka uba Trevor Rahul Suchan ulakan tu ya baro ki MLA ka jela baki daiban buddin teng ya ke isu ILP naka sarkar pedang balai alam da u Narendra Modi ya kane ulapan pau hadin ke jinyalang hamenso kum shibanta benpenki imbiang ya ka sengki kantei kablatip kum ka girls wing menso unit da u presiden ka seng usamla jersom shela harangkat ka jinan lang kinelam ka GSU menso unit bado hesnong uma esungo Kirkhot batmai jong ka GSU Girls Wing Menso Unit kilong Presiden samla dalam penhunwar bat General Secretary dari samla Sukmon Lingdo. AFK bine yagi kintai yagi manbai UM lang tengkat haga jengki yogi. Nei ba man emi kintai. Kini ki brugo percaya do em ke mensin alternatif di uyre percaya wa gesai nei yogi nei bru wele do takki ucai bru yogi. Ngaju kun mo wi haga por Jupure di kot ay por history por Mutirot Singh ay kistem chijar praspa apar lepole Mutirot Singh usim manuklau por le percao wagi sipai pare hat por udu penam kamu ya kubi ku guru teman ya sipai ya le tak ring je ku kapan nong lai harbai dai bakamat ILP i kumba ka sarkari menta garang le menti ane ngala ban keno ru ngila ban keno ru ya remote ke MLA ke ba la ya bun kam tang ha ba pen kut Christmas ku New Year ke si ke por ke jongki hande ki klat ban budin pat dia ka khna ter ku January ke ba yos go ba kandon ke parliament session jong ka parliament Port Delhi te ka seng GSU ke por ke ju yeng ka nong rem ke ban yukun do yap ban yo ke ILP te ngiru ikwat ban kentu ya kini ki remote ke MLA ke jongi ke ba mikmat ya keri bejai beriu jungi kamtame ke jalan Meghalaya ke bangi angnut ke bangi ong ke kusnam ke bangi kwae banyanda geri jai beriu ke dai ke mat ke dai ke an jong ILP ke dai ke an bulan meniat te kumtangi kentu ya kini ribut ke MLA ke banyai budin chiru Port Delhi bagian pensingau syaki syaki MP syata Indonesia sarkar NDA hapo ke jinglam jong Narendra Modi badu Home Minister Amit Shah ke ba ke sarkar ke jongi lene ki beriu ki pat jong ke Meghalaya ki angnut de banyo ke ILP